Programu mushaho wawe erizoba nsakuba ntuganiraho akakoko ka sirimu na mnonga ebintu ebikwatagine n'emyanya ey'abantu bakukira kuba bari mu kabi akakwatwa akakoko ka sirimu n'okutwakubasa kerinda hamwe na neje mbazi yona itibo kurebeka ngo twarinda abantu okugira ngo tubarara akakoko ka sirimu no kwakwasa kurinda amagara gabo. Ekire nyine Dr. Ronald Muramuzi ubundi abeninganiraho nawe ahanshongeza. Dr. twakwakira ahantu za Tayarusi ekireki tuzakuba ntwenda kuganiraho na mnonga nshongeza kwatagine n'akakoko ka sirimu abintu ebitukirayo abantu batakuciraho kubona mnonge bukwatagine na hotspot areas abantu ahiba kucira kuba bari omukabi ko kwatwa akakoko ka sirimu na n'emyanya njonkare kamaze nkwakire yakureho muri wa Tayarusi tari kutirebe kireki. Muramuzi Ronald ngomazina mushaho mutendeke kandi twabakira irware twabakira omwanyongo. Dr. ubwahati ntumanyango oburwire hati buruho kandi abantu batura n'oburwire bw'akakoko ka sirimu konka ntwendo tugambire abantu abina akakoko ka sirimu ubwahati obwinji bw'abantu abina akakoko ka sirimu nibingana ki omwihanga literere ya Uganda. Nabari mnonga moderator akakoko ka sirimu turiyo ntugeza tukarwanisa Ministry of Health stakeholders abandi IPs abandi bari nubagezaho kutahamana kurwanisa akakoko kwako. So mu Uganda tujja kuchito mu chweka so ihanga liyo na twine mu twahika percent yeina 4.9% abono abantu bakutona akakoko ka sirimu and ombwenji yitwa kweta absolute number twine miliyoni emwene mitwaro 40 w'abantu bakutana akakoko ka sirimu as of now mu Uganda. Konka ko kuza kureba nacyo ntubasa kukibaganisamu oshanje ngo enamba y'abakazi na mnonga niyo kusingayo okuza higuru kugerageranisa n'enamba y'abasheja. So abasheja enamba yabo nincheho kukira aha y'abakazi. So noshanga ngo y'abakazi bakazi bine obuchweka butano n'eshweka mukaga n'eshweka kuza hari mushanjo n'obuchweka mukaga then abasheja bine obuchweka bushatu n'obutonyezo mukaga. So norangwe namba nebe eyabakazi neyongera kuza higuru kusinga eyabasheje kandi nabo kutukuza kutugaka twacamwe bicweka twareba ahabana butukweta adolescent girls and young women nabo tureba ngo nabo enamba yabo ya higuru mnonga bucweka nshanjari kinana kandi abo bonabo nabo bakutana akakoko ka sirimu. So kuza kureba kandi twareba twakatwaca mu bindi bicweka abana kugaha 0 years to 14 bantu tureba ngo percent yabo ya hansi mnonga ya around 0.5. Dr. Injero tushoboje n'abantu ki ubwahati abari hakabiko kushanga ngo nababasa kwatwa akakoko ka sirimu kandi n'imyanya ejo yo kushanga ngo ryarutezo abantu bakwamba turo myanya ejo shayo namba basaka bari mu kazi ko kurwara akakoko ka sirimu. Yes, yabari mnonga abantu abo tujya kubanza turebe na mnonga abantu tweta KPs, key population. Key population twinemu abantu abaku tubeta commercial sex workers tinguma yo muri nyankore kare katubeta abakora kweguza ningiraho ntubasa kwa twacangusya. So abantu abari kweguza batambuza munonga akakoko ka sirimu abo kwanoja kushanga ngo umuntu twarabe yabari mbarra umuruti season ye washanga harimo trailers and Moses bakinjire munonga. So trailers ezo kuzirarujemo zagenda zaza ryantonde so go muntu naja kurgaza ryantonde
so noja kushanga ngu omuntu ogwo yasavinga ninga yahereza infection abanyambara kuyaheza yagenda yaza lyantonde because na kuratira trailers ezo ahiziri nangwa kumwe kwararijeho trailers sente zaho mnoshanga yaza hanyanja imyanya nkaza karangara izo fishing sites sente zaho bunu njana muhoro kuba bano bagamba ngo sente nuzuriya nko mujubi so sente yabo bono bakorana barya so abantu abo kamasho sex workers abo kugira ngo babyamane n'abasheja bingi ninga abantu abakubyamana abo ni bingi so no bakusingayo okutambuza akakoko ka sirimu then abantu bantu abari ha risk twinema aba boda boda aba boda boda na wabo kugira ngo akasente kabo nakaburizoba bina akasente kabo bine icitwa kweta group influence bina bakubata mu eminwa ya kina kiriya emyanya yibarukuzamu nayo ne letera bahendera bagire ombikorwa ebyo kandi bakajanjaza akakoko ka sirimu then abantu bantu twine abantu abakunywa marwa munonga ahabwa amarwa kubakunywa ngabaretera bateka kubi omuntu yatunga omukundwa takuza kuteka ati kundabe namutunga ngire omuringo gunakozesa kwerinda obutatunga akakoko habo kuba obwongo amarwa ngabagabo hinduire omuntu ogwo atakiteka je twine abantu ko kuza gukora research reba ngo abantu abakora masaruni abantu bari mu boutiques abantu bari small restaurants abantu abo nabo they are at a high risk yo kutunga akakoko ka sirimu. Dr. Wahati kutangira kitongole cha World Health Organization kuza kitongole ministry y'ebyamagara omwihanga batireho uburyo bwo kubasa kurwanisa akakokasi strategies zo kurebeka ngo abanza akakoko ka sirimu wa umwaka gwa 2023 no basa kutuganira na mlonga emiringo ejineha kandi no kwekosubwa omwihanga litu ya Uganda nibare mnonga omurebi wa Tayari West nenda kumugambira ngo ubuzimazima ekitongole cy'ebyamagara ekitakweta Ministry of Health, World Health Organization, AIDS control program ubuzimazima bagerezaho kureba ngo barwanitsa akakoko ka sirimu nuko hakiri mwabo entahurra munyanko nyana ko twakubeta abatakufayo konka mazima egerezaho stakeholders bingi bagerezaho kugira ngo akakoko ka sirimu by 2030 nkomiro na 30 ebe etachire public threat tubentu bihuranka izindi ndwara nko kutwabitura hoya manyabiha ebyo tushange ngo utachiri public threat one emiringo administrativeho of course ntumanya umuringo gwa gutaha ko gakare tugeta ABC tugira ngo oyerinde obutaterana agwo no muringo gumo go kubanza korabe waremerwe kwerinda okozese condom hazo gikozeseje then echo nacho kuchirareme washire emyaka yo kutura no mukundo wawe ninga yo kuterana tugira ngo be faithful to one partner omuntu okuterana nawe abomwe abo kubogo no basakwa setaininga status HIV status no basakujimanya manyote omuntu ogu ni mchebera ari HIV negative ngaho kushango you have multiple partners wazambara watungayo waza kabo hariyo ndijo waza kamwenje hariho ndijo so noja kushanga ngo okugira multiple partners to aba faithful to one partner so echo nchikuta omukabika hango kwatwa akakoko ka sirimu so anduja kureba ngo ministry kagaraka yagira ngo mbene hati katukore katusharaka shuka basheje akashuka basheje akoko kashara nako tukashangu nakachendeza ho
obucweka nkaaga hari burigana okutunga akakoko ka siriimu. So abashaija bariho okukora abo takashazire ntwehanangiriza ngu amarwariro gariho ga recognized ku offering that service, then at a free cost. Ebya free kora abo tabitungire ozo marwariro gandi agarukora procedures nkezo uhicheyo bakore ekyo kweta safe male circumcision ninga okuyoboka shuka abashaija. Then ekindi ministry and the World Health Organization research zikozirwe nyingi, studies zakorwa nyingi, twagira ngo mbenu twareta ombazi bakweta PrEP. So PrEP no mbazi ogumuntu rukozesa na mnonga uri aha risk yo kutunga ka okasirimu kureba ngutu wakatunga. Twinaho PrEP eyebijuma whereby omuntu nomera ekijuma every day waba no manyoti omuntu undi kutura nawe ningo unaza kuterana nawe tindi kumwesiga. So ombakazi ntugira ngo ebe daily because ombazo gwine obwiro bukujanja umushagama kweze biro mushanga. So kora eze biro mushanga ombaze nguja kwa bwagira umushagama oterane no muntu wawe. Abashaija ntugira ngo hine kitweta loading dose because nyemba sakaba natunga omuntu wanje mbe nyenda kuzayo today utakuzagaraka nyencha kare. So ninja kumere bijuma biri today, after 24 hours I get my my partner ntirane nawe. So abona abashaija then later kunda shango omuntu ogwo nyenda gumza munawe I will normalize now on daily pill mpaka ahin change that behavior kunja ngo echo nachurugamu I will stop the medication. Then twagaruka twareta PrEP ekikatu. PrEP ekikatu hariho PrEP eyamezi abiri ejo nayerho mbakutere ekikatu erizoba. So ntugihereze biro mushanju kukora kuba yagira umushagama yatandikire gukora. So waiza kuteza ekikatu cyawe so noja kushanga buri ekikatu wakiteza okwezi oku no kurata ho bakutere ekindi then ameza agasigara aho twakweta subsequent visits or months ushanye ngo notunga every 2 months. So ogwo nabwo no muringo gumwe aha kwerinda obutatunga akakoko ka siriimu. Reka ubahati tuzomuka humuro ntwijagaruka no kwongera kumanya emiringo ey'abantu bakubasa kwerinda mu akakoko ka siriimu kutargaho. Otaferwa aha tayari west nyenda kumanyisa ngo abakama bona abayebembireho bukama obwabunyoro kitara kingdom hamwe na nabakungu bona bakazikwa omumwanyo ogurukumanywa Kampala Royal Tombs. Ekikaro kinu kyebyafayo hali batabayize guni hali bazikire emanzi yaitu Kabalega. Ekikaro kinu kibungirwa abantu baingi abamanyiro obukuru bwake abo kuba Kabalega akaba na ibara likutu akakole byafayo abukuba karwanisa abajungu. Kabalega kiro kinunja kuboreke hali bamuzikire undi hali bamutabayize. Ekigambo ekikire kikozesebwa mu bukama bwa bunyoro kiba kutabaza omukama tibamuzika bakamutabaza ati Kurukayo umukahumura ko muri wa Tayari West shiriyo program omushaho wawe umuhereza wawe ndi Olivia Kamsime kandi kireki nyine Dr. Ronald Maramuzi tuganira akakoko ka siriimu. Obwahati ntwenda kumanya emiringo etariye mwenemwe erukozwa okukinjira abantu kurara akakoko ka siriimu mu ihanga hamwe no kurinda amagara gabo. Then twino PrEP ndijo aibarukweta na kapava
so nina kapavejo neya mezi mukaga nja kushanga notunge chikatu burukwaho amezi mukaga so konka ejote kabire common mnonga omuyihanga but obwiro omurebi wa Tayari West ntwenda tukugambire ngu eriho mnonga ni ntugeta kabote grava ya mezi abiri konka nabo tukabe ntureba ekitakweta eligibility who is eligible for that no hoshemegwa natunga kakatwako so abo kugira ngo Uganda tukiriyo mu limited resources tumaza tureba na mnonga bari ha risky abari ha risky ngabona nabagambira ba malaya abo twayeta kama sex workers key populations and priority population so abo tubantu bo twatandika nabo then again tureba abandi twakweta discordant couples so abo in a discordant relationship omushaija ainaka kukasirimu omukyara takine ninga omukyara kine omushaija takine so abo bantu nibo kugira ngo batunge omubazo ogwo then twantugamba ha PrEP ninga PrEP nchimanyisa pre-exposure prophylaxis ninga shi omuntu otakabire exposed ninga obunyankore numuja kurongera ku rwetegerezaje then kuturugaho tuzaha kibakweta PEP post exposure so nkibana kimanyisa ngo post exposure omuntu ogu yabire exposed yabe exposed to HIV virus so ministry kagira ngo mbene cyo kukirabeho umwe wagira ati nko binana bagambire wabonyuiremo umuntu wo mwashikira mu kashinge ajota sha test later so kumwaheza kora activity ejo omukundo wawe yajati nyotingo ndakuchebeza yukonda kuchebeza so njimanje manisa ngogo muntu sheme kuba no mwecengera ejo muntu mazima nabasa kuba positive abo kuba tuwamanya status so tugira ngo otushemere kuza ahirwaro erikwereza kwa HIV bakwereze ombazi gwa PEP nuja kugumera ebiro 28 so first criteria ningashi echokuheisa first nuja kumanza testing HIV kubarashanje or negative then you qualify chakabiri tusheme kuba ochiri within 72 hours after exposure then echakashatu oshemerere kuba omuntu waterana nawe either no manya status ya positive ninga tokujimanya ibyo nibyo biqualifyingisa kutunga ombazi ogwa PEP okurinda utakutunga kawo kasirimu eje mbazi yona PEP PrEP regimen zone zinagambaho ninge bike binagambaho hamibwe research zakora twashanga ngo around 99% no butakutunga kako kwasirimu wakoze mbazi ejo oyine obuhabuzi okurwombashaho Dr. Tushaba kubuzaho ahanshunga na mnonga eje ya PEP hamwe na PrEP umuntu arakozesa embazeji na yambo hata konkane chindi embazeji eine side effects chi abantu yabari mnonga ebirunje biroho ngo twatwagambire of course waheza kuba exposed ninga wabori ahakabika hango akakwatwa akakukasirimu ntubana twenda ngo waheza kuchimanga kuna nabagambire wayegaita no muntu tokumanya kwayemerire ombikwate nako kasirimu ushime kumiro mbaza guso ombaza ko kugumira ni gucendeza emigisha yawe yo kwatwa akakukasirimu so the opportunities ninga chances of HIV acquisition is reducing up to 99%. So to encouraging abantu okozesa embazi ejo PEP na PrEP kandi okashanga etukwenda ngo tugireyo again to sime uhereza bwa Tayari Westage no kugira ngo abantu abakushanga ngo hariho abantu abakiriyoko abatakamanye so ntwetaga kora sensitization so turi aha tuyo ntumanyi sense yona because this is a national TV so tuyo ntumanyi sense yona
n'ihanga ryitu n'ebyaro bitu byona bya Uganda. So turiyo ntubashomese shaheje mwene inota kachimanyire tombazo nko guruko inota kachimanyire ni ngushanga ngahi inota kachimanyire ni nkoze sambwire ki so tugira ngo nco twero bwirobo waheza kuza hakabika kutunga kwa sirimu maybe washanga abantu batunja accident amahanda wabakirizaho washanga ngo shagama yakweshuka ninga wagesiga washanga umuntu nazara amahanda wamuyamba wamuzara sotine byo kwerinda sanka gloves kunko umuntu ogo twamanye kuyabari ntugira ngo orahuce munonga otarinda neshanshanje ni ibirungu zibanze zahika immediately rush to a credited facility ukwereza bohereza bwa sirimu ushiceho bashoborere bakuyambe. So omukuyamboko buzimazima nuja kuta wachendeze mije kutunga ka sirimu. Then kutukuza kureba side effects ningashi akabi akariyaha akarukuruga umukoze mbazejo buri mbazo kubona bwine akabi kagu. So ntugira ngo otaka kozise mbazeji abo kwa nimisiano rano wezire so takagikoze otakara wo kumuchama nzima yangu harimo abatakwende birunje kushanga bagitundroko utachikora ecora akore zo mwirwaro ine mahande yo rukorabamo okuna nabagambire barebe buzimazi mushimirwa no yetago mbazogbo farashenga namazima no gwetaga then nibija hine tests ezirije korwa bashimirwa no bakucebere nsugo barebe nsugo zawe zurire habo kwe mbazejo nturiyangu tishimiye kwa nekozese bwana munonga habantu abarwire nsugo so mbona uko arabo juru orwire nsugo and again ukakozese mbazo kunchimanyisa ngo hati oriyo no cingira kiri akandi wachetegereza tureba ngo shimiye kwa no cebeza ekine cyawe urebe ekine cyawe kiri kita cyurire kine okukuteganizwa ino burwire bukirumu ninga echa kashatu echa kubencheruka embazi neyo kwerinza it is for prevention. So waba positive please tokwetaga mbazi jaho kwa abantu bariyo namnonga abatungira akakoko hata bakugira ngo akajuma kaburizo bo muhino kakuteganisa umuntu so abantu bariyo no bateganisa nibenda ngo ba divert nge barje ahabujuma baza habikata baragain waza kuzakikata wakwese kikate kigwire achetegereza yi so nco tukugira ngo za ahirwaro rikwerezo buherezo ubu erahameiwe ekitongore cye byamagara habo kwa noja kushikaho umuntu of course urundo kora giroti nyina makasente kanje nyuka nkoze iso mbazi gukumira burizo myaka kaya 20 kanaruha kandi mbura ngwizere ekikato cyizere bantu mwe bareba tayari west ekiruho hate kitukoze sat cyukutamba ningati separation like it is for prevention nachetegereza so mutaka bihwa munonga Dr. Wahati ntumangu obwiro obu akakukasirimu karuho kandi kari umbantu bitabutukutura nabo obutosha konka abantu baburijo community ntubasa gukora hoki ukurebukangu buri omwe yakejumbiramu kurwanisa akakukasirimu yabari munonga numanya tukongera kugambira ihanga ryona na Yesu yona no rutaro rutakwetaga kurwanwa umuntu omwe tukareba ho bwire bwa covid kwizere twareba abantu bona bakija umwana umukuru abakozi ba government abahinji abarisa so bona bakakiza mbona tukayenzere ngwece kintu ecyo kurwanisa akakukasirimu twena tuchizemu tuchejumberemu turebuche mutwakarwana sabo kuba World Health Organization na ministry ekigenderwa cyabo bakaba nibenda ngo ningana hati nibenda ngo 2030 HIV betakiri ndwara yo kutinsa ushanje ngo kiri yawo kiri ikintu cyamani kukozinga attention umwihanga so nchibani chimanyisa ngo community iyo karwana sota akawukasirimu ninga okaka chendezo taku kugenda ku rwamuntu kuzandije one
mobilization. Hata we are mobilizing, we are sensitizing the community and the country at large. So tujakorera ngo mbyaro, we have leaders. We have chairman LC1s, we have chairman LC2, 3, and other leaders. So leaders abo bashimiye kwandi batuyamba mnonga okutambuza enjirejo okujisya ha muntu wa hanso ko omtecho wa waraji wa bweju kushoroma amajana hanso ko nawe ashimiye kwa nakimanya so andi ko kuzakorera abantu rango abategeki abantu bari uko those leaders bari hanso ko bineyo no bakushika abantu abo mbwenu kwa kubayine urukikuri yabarumu achigambe bugambo 2-5 yabana hendera akajya haza abantu metwerinde sirimwerho negende etneti omuntu ogo nintekateka ngo naja kushika akubuze asinga yerindanda ambyoti mbwenu katuze uwo mushaho atendekirwe nawe naja kutuyambaho. So abantu abakundine bakabasa kubana behiga batakugira ngo umwe agambire mutahiwe omukazi agambire omushija ningo mushija ngamo mukazi we ati tuze kwechebeza namnonga ntukirebera omukazi yabaye nenda ntuhabura ngo waza kuza ahirwaro ogende n'omushija wawe omugasho gwekyo ntwe nanko warashayirwaro babakebere mwembi habo kuba it is routine omukazi wentu tewa kumukebera enshonga neha ntwe nangu kuturashanje ainaka okasirimu ataka katura omwerero takaziro. So ntuja ku encouraging omucharo ogwo agambira omushija we aze ahirwaro na wachebeza kakokasirimu. Ekya kabiri twineho endije nkora nabagambire ngo ministry obuhereze rimwe buretera kimwe na nebitongore ebindi and other stakeholders. So arendije enkora yo kuchebera kakokasirimu yo kukozesa obuntu obutukweta oraquicks obu tukweta technical yamani. So omukazi kwara kuja hirwaro twaheza kumchebera ntumuhereza kantu abo tumuhabura okwara akakozese nyango katwara omusheja ashike akakozese ebiraro je mubyarga mun bishabiti mubireta hirwaro ebiraje mubyarga mun bishabiti mututerese mutugambire tubahabure nko kuchiri kubasa abakwenda akasente namnonga noja kushanga ngo abishike bato bari ombasheja bakuru abatsigazi bato bari ombakazi bakuru. So echo nacho ninchi bahaburaho and obeno chumanya ngo HIV status expires every time you have unprotected sex. So whatever wajiroti nyokanje bizo mwako guhire kambende negative kanze kuterana nanka na ibono mango watera notine condom obeno chumanya ngo status ya uri wabiro ine negative iri wabiro ine ya expiring at that time. Ningisima mnonga yo wabotiro tayari weste chirechi kandi tawasa kwanduganira nshunga kuru mnonga na mnonge kwatagine neje mbazeri kwebwabo abarukwerinda akakokasirimu eje ya prep hamwe na pep ebebo takamanye kamanye ngo abimanya kandi kando komushaho yashaba ngo na mnonga bashija murebeke mwafa yo mnonga okwechebeza mukamanya magaraganyu okugemerire program omushaho wawe kandi nekushibwaho aba National Medical Stores abari kugira ngo kandi babase kwana batambuza embazi kwika umarwaro kusiobuhereza hihi n'abantu bitu baburijo umuryecho nyenda kugira ngo abantu bari omyanye ya Ariantonde ze Ariantonde General Hospital hari embazi abantu bashema Kitagata General Hospital aba Moroto ahari Moroto Regional Referral kandi aba Soroti embazi yashire aha Regional Soroti Regional Referral kandi aba Mbare nimwe embazi yashire hari Mbare Regional Referral Hospital abantu aba Rampara aba Masaka aba Mbalala Rubindi Rubirizi Rukunjiri okwe vaccine zabashire kwanzikaho aha marwaro mahango okurebeka mwaro yayo kamwa wasakwana muhereza na mnonga abana ukubajema endwale za kwita childhood kila diseases okongera abana bihanga okora bina magara marungi oyitirize nkusibura program omushaho wawe ekatureba ni wiki erikwija otarga aha Tayari West orari kurunji.
Program y'umushaho wawe yabane kushibwaho National Medical Stores.